bos kepeng wis. Alhamdulillah. Bagian cabli kelingan. Dok. Nun. Iya, suarane wis semono ya, Dok. Iya kok yang utang ya. Oke kok. Ning satria muda kencana wis 7 juta. Tengeling. Jare yang 3 juta maning ngem jejeg 10. Oh, caedan sirane kok ganjel kene. Ah, apa nek wis? Nih siapa? Nun Tamid. Mana apa beluk? Dok, Nun. majikan no me anak beli dongol beli. Embu temen anak. Kang Bakal. Kang Bakal mah wis ndongol. Dongole bae. Iya, reyang ki majikan sing durung dongol. Endi majikane ki? Sogok-sogokan kan, Dok. Sogok-sogokan maning kaya apa bae sirana. Kan ana mami bolu. Keder kebantak parak ki lagi mangan. Mimi Jawa. Tak barak ibu kota Kabiselak. Dede Sanum. Dede Sanum. Dok kanggo ngormati Kang Bakal ya, Dok ya. Ya iya bener. Iya kan kita pengen mau dong. Ikut tarsime aku. Hahaha be. Ajak lalen ajak lalen. Majikan tua. Kang lagune unyu-unyu gak Kang? Ini dia kawati. Anu lagu perkara sing budayane lunyu-lunyu. Ajak lalen kanggo bos problem. Kangen. Wah ya mau. Bapak tagol. Endi bos problem di wonge. Dajake sida sawer dak. Dok, Hoi. Dok. Nun. Ya kok. Bakal cilik, Dok. Bakal cilik Iya ki anak kene. sing duwe banyu. Kanggo ngormati Kang Bakal. Dalan. Mamai Jipa. Intakinya bos tahu ya. Dalan. Bapak tagol bos problem. Dok, langga, Dok. Bapak tagol bos problem. Bakal tua kuno, Dok. Iya bakal tua. Ayo Ang. Tagol bos problem. Awas aja jaluk maning, Dok. Perwakilan kuno. Riang kayak kedana nih ning boplom medika ku riang yakin demi Allah. Makan ku ya daya sih enggak mau beli dak. Dadak goreng bener emang kak goreangku. Kalungi. Ya mene beli bayar. Bayar apa nih? Oh ya beli biasa nih bos sih kamu. Ya wis ayo. Mau gaji apa jakana? Hah? Apa nih? Beli. Kang, ayo Jack bereng lagune kanggo ngormati Kang Bakal Mamai Jipa. Unyu-unyu be. Ayo. Hormati Momi Bolu. Hormati bos. Masih bersama Satria Muda Kencana Saya bareng Raba Audio Sound System. diabadikan RR Multimedia. goyang tapi bro. Hey, hey, ah. Hey, ah. So, da. Hey, hey, ah. Su, ah, si. Sa. Yo, ah. Hey. Subo. Gonta ganti pasangan dudu berarti kakang lanang lumayan majikan Ayo majikan. pengen duwe wong wadon asal bisa kelon majikan paling es sing suka majikan alami majikan hancurkan lo ayah mami bolu dan jadi pengen lu Kayak ngapa? dapur sumber kasur desa Hei, la. Mami bolu masuk ayah mami bolu hancurkan mami bolu asoy mami bolu hancurkan Pak. So hey rowong ayu mimine bolu Masih pengen ketemu. mami bolu hancurkan mami bolu mami bolu yen mesem unyu asoy
Dede Sanu. Yo wah. Dede Sanu. Dede Sanu. Dede Sanu. Dede Sanu. Mami bolu. Mami bolu. Mami bolu, mami bolu, mami bolu, mami bolu, mami bolu, mami. Dede Sanu. Dede Sanu. Dede Sanu. Dede Sanu. Dede Sanu. Matur kasih Sanu. La 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 la. Apa kalau Majikan, majikan, tak pakai? majikan, majikan mani. Dede Sanu. Majikan. Majikan no. Suwi teman. Apa kalau Mama Jipa cagia? Mama Jipa. Mama Jipa. Mama Jipa. Kambekal. 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 Kambal. Isi ben. He 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 ah he 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 he. Coba. Dede Sanu. Sanu. Aduh. Aja di balang. Dede Sanu. Dede Sanu. Dede Sanu singkora. Dede Sanu, 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 Dede Sanu. Wah, mabuk kita nih. Mabuknya bloker. Kasur bisa. Wih, sira kayak dia dosa reaksi dengan gue sendal iki beling lulu. Apa nih, Mang? Anak wong ibur. Ana wong ibut pada kira beda maneh. Ribut apa ki anak bocah ribut kita sing nembang ki. Anak sing ribut. Ya sih. Anak sing ndase nebluk. Maukah kun gendul pecahku kena sing nebluk. Emene ga. Sira tak enak nganggo sepatu iki Iya. rokor. Kune mau ke anak kita nembak anak wong ribut. Wong ribut apa? Iku geger jare besar sini ya ndase nebluk sih. Biasa nebluk apa nih maning? Apa je? Apa je? Rambutnya Sembarangan. weru pekarakku kita tas mancing salon tas manci karo Dede Sanum Ya iya. anak mamine bolu dibrondringe kak karo bekal enom Nah, ajak kalak-kalak karo majikan. Ajak kalak-kalak karo majikan. ajak ala karo majikan perkara rambutnya wel-welan kayak Wel-welan. belik sewan rambutnya kita mah paling bagus Nah, iya sembarangan beli kecil yang tak perkara kikis panu Sirana kailangan apa? Mene. Sira molok isin-isinakan dia mari apa? Ira mana samblet tuh aku pedes kita anu kebiasaan bocah ikan. Sira kan singkana nembang ya. Kita kusingin mau tato. Singkana. Kita kira rambutnya laka kisingin. Jambu weru. Kita kemarin mana ning Dede Sanum, ana ning bekal-bekal. Mene. Butak-butak apa?
Kayak mah dirawati ning Momi Bolu, dirawati Momi Bolu takona Momi Bolu. Kok dikit kita kan mau udah kesing kono ya. Si kono silakan mana nih Momi Bolu? Mami bolu copet Nah, mana. Butak beli apa kita mau nebondringan? Yang ngeri rang cabeling dulu. Lebing apa? Lembing ya injak tamat lembing. Duduk lebing beling. Henti si pakarane ku kita beli ke dalang. Cari anak wong ibur mau ku. Aja hahaha boy kita ngulati rambut. Cang takonan nih Momi Bolu. Mentis jana. Momi Bolu cang takonana. Ngendi Dede Sanom? Wo, ning siapa? Ning bongko. Oh, ning Bos Tahu. Ning iya ning Batagol. Rambutnya ning kene ki Dede Sanom. Yang barangnya rambutnya dewek mah pada botol sering mangan bakaran walang barang. Ya kok Dede. Subhanallah. Kungkun mau ka kita ngomong bakalan dimakine ke sing dangkule. Iku gaban ngupay duit iku, gaban ngupay. Ya bakaran malako. Iku gaban ngupay duit. Ngomeni. Ning pekaran ko nebus rambut. Beli seteng 2.000 pelak masa rambutnya kita dibayari 2.000. 20 kono 20. Pira dok? 20. 20 jejar kedoke. 2.000. Terus 4.000. terus Pira kan ini? 6.000. Tas 4.000 kapira? 6.000 tek. 6.000 ketek aja. 6.000. 6.000 karo 2.000 pira dok? Ya 8.000 ora. 8.000. Nah, 8.000 sang 10.000 teo 10.000 10 karo 2.000 pira dok? ya 12. 12.000. Nah, nyambut takonan. Aja hahaha bae. Bakar rambutnya. Menti bakar. Duh, janjian kok karo kita. Iya kok alhamdulillah Mami Bolu kok bayar dipaini Mami. Subhanallah bakar. Ya wis ya. Kau sing Mami Bolu nengen. Kok tuku rambut. Sirak ya aja enak-enak nampani duit 1.000. Apa sih? Anak mana? Anak Mirene. Bisa nih? Buyut Jawa. Wong itu. Ayo. Buyut Jawa. Sira bisa beli. Ya beli bisa. Kok tidak masalah nembang mah gampang. Mung bene kita kikini rambut ki menti ki. Lambu sira si mau narengan di. Ning siapa? Apa je? Subhanallah. Sirane ora dicekris-cekris. Semulut rambutnya Ora dikuntel-kuntel. ora. Rambutnya dewek. Wis 3 tahun. Si mangkat bae sirane ya. Ora balik. Ya bener mah dikramasi tadi kuntel Ora tadi wul. kemot. Cakak dewek baca bangor. Enggak temen. Si rambutnya kita nemen dito. Si ditutupi ku anak kamera soalnya kamera biang jancak yang keduk si sampeyan bawang lolor mekonon. Sing mau gak ngomong bae tok cik. Sing peloloranku. Si ditutupi blitok. Nutupane priwe yang beli kemot. Sini mak yang be bebedaku. Panjang tinyong kita. Kok di sirane aja ngisi-ngisina. Ning di mana? Kok mau dititoknane mono? Endi mi? Cakap dewek. Tarik baik. Anak beli. Ditarik baik. Oh sekararanan. Pedas. Tuh sini aja. Cakap dewek ditutup situ. Udah kere yang. Tarik. Subhanallah. Kalinganan kita ngulati rambut disusup nanin kon. Subhanallah. Beli gelem dok bitar sina beli gelem. Sina nih disusuk nane aja patut lepak bay. Ya saya sing paling ngusupakan reang. Katio dingin gua. Baru beli. Apa sih? Reang ora balik-balik. Wong edan siraku. Yakin. Mampu tengi. Kok. Ora baik kok di sawan-sawan iki kaya. Kok ditinggo-tingin kok dok. Bener. Cek mic lagi. Wis tatok bae. Alot sira mau. Urupan kok. Alot. Wis tajak bener ya dok ya. Iya, Anu iya. beli rapi beli soalnya karena syutingan. Rapi. Rapi dok. Alhamdulillah.
Dok alhamdulillah barang kanggoning Kang Bekel karo sapa kana Kang Darki sapa rap majikan tua karana kah Endi? Kang Darpin. Sarkim Cukim. Kang Darkim Kang Darkim. siapa sih Cukim. Sapal bos kapal Cukim. ya mau perkara ngomong yang gribel sing bener siapa bos siapa majikane Ratim oh iya Mene lu pengen mancing TV ya Kang streaming sih apa sih hahaha wong artis di hahaha Mene. Woi, mene. Alhamdulillah Heeh. iya biasanya kan jagat kan gal sore udan baya Udan bae. eling-eling Bener. kanggone Kang Bekel Ya iya dong. Kanggo Mama Ratim Lah dalah. apa dok subhanallah Astagfirullahaladzim. dalah dok usah mah Ini anak setahun apa mani? Lah dalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. La ilaha illallah. Anake Toyib karo Doer. Gusti Pangeran. Ari bokatan kita mas apa sirahku? Mana balik ka? Polar bus sih majog saweran ini orangku. Ya si maning. Bulan ega kita membeli kiyang baka sing dadi setan sirahku. Nyake. Oh, pas mana balik? Ikhlas. Kedek Carmi men dicap. Carmi, hei, Me, dok hei, masih beli dok elah kasih ramen dimi, iki ning kene nusuk hei, embu, dok loh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ari pohon kita madileg dengan anakan Toib sirahku. ya kita wedi Anakan Toib karo kira doer, karo doerku. apa kaget Si rambutnya mending. lo kali ning kicuruk ini Sing bener mulane ga. iya na wong eta dok Ya ana mau kasih digabung. waduh nusuk-nusuk di bawah kita ku Sing dibengkat ka. oh kunku koding kok sampai dicakar-cakar mau nih satuan apa Satuan anakan Toyib. Mau ka. Baru beli. kan anakan toyib Anakan Toyib. enak-enak lagi ngobrol karo sira ya Warayako. alhamdulillah barang kanggo ning Kang Ratim jagade terang benderang Terang benderang. sangkate ka maukah Apa, Je? Kang Bekel ya guys tenang jemi bakatan jagade beli mudunudan mah Iya. insyaallah kok sira balik tak sangoni Ya iya konon. baru disangoni apa Sangoni duit. ora usah akeh Udud. ora wis dipae Koci. beli Rengginang. Ora. Ayam-ayam. Ora. Dogasin. Beli. Udah disangoni apa? oh, kita pengen weruh disangoni beras rong kandak Baca guyon nah. Berarti sekandekan kita kasih. ora Suruh dewe kon. sira utang bae los Pak. Dok ngomong-ngomong ya dok ya jare menurut kita masih rak Iya. masih pinter ka bebek karo sira kok Ya pinter gareang masa beli pinter pinter bebek. bebek ya bu Pinter gareang, reang bisa luruh duit. pada bae bebek ka bisa luruh duit hari ngendok didol Bisa nembang. pada bae bebek ka bisa nembang hari wek, 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 wek. bisa nembang pesen aplikasi ijo. bisa tatol-tatol ka bebek bisa Iya ta. sing diarani pinter bebek Heeh. sira bakatan nyabrang dermaga Iya. celingak-celinguk beli Dia celingak-celinguk. kok bakatan sira mah masih celingak-celinguk Heeh. tapi bakatan bebek nyabrang Apa sih? ora celingak-celinguk maning Bisa nih beli celingak-celinguk. bisa nih beli celingak-celinguk karena matanya ning iringan Oh, sok sira kataroy matanya ning iringan mah masa celingak-celinguk yang kau melakukannya makanya. Baka bebek baru bisa micet. Si yang itakan. ojo hoy Wong reang jadi badakakannya karo Dok. bebek. Kedok. Nun. Heh?
Rega micet lagi pira, Dok? Wong edan sirane maning kok maning takone ning mburi. Masih angker 300. Oh, paham bae bocah. Rona. Lamun ya sira pinter. Heeh. Ki, sira kan wis lawas ning bidang dunia seni. Wis lawas banget. Kita garepan takon ning sira. Heeh. Tembangan apa sing Indonesia sing laka ere? Ya gampang kecil. Ayo. Lagu apa sing laka ere? Lagu Rita Sugiarto. Apa aja? Sing rare rare. Ya kuning ngarepan ere ku sing laka ere. Sing laka ere. Sing laka ere. Berarti Ayo, lagu apa? ya wis. Iya. Cak. Kok lagu sabun mandi. Coba lagu mandi ditembangakan. Cintaku ke Lah anak maning. Satu apa mana? Satu apa maning? Sing coba dong lo. Cucu ke Jawa. Cucu ke Jawa dok. Dok. Satu apa dok? Ada dok. Ada. Cucu ke Jawa dok. Satu cucu ke Jawa. Ditaleni dok. Bismillahirrahmanirrahim. Ajar dok. Aja benar-benar itu man. Aish dok awas. Cucu ke Jawa dok. Satu cucu ke Jawa. Cadak. Cadak dok cadak. Anaknya Toyib maning. Satuan cucu ke Jawa. Oh ribu koten kita mah satuan tikus. Pokoknya kita mah iya satuan curut. Beli baru ke curut Toyib. Lepan di kana. Lah, cinta sabun mandi cari sing ora are. Lamun wis ditebangna anak ere beli. Cintaku kepadanya Lah, Kak. tak seputih sabun mandi apabila sering di Ringku er. Alah maning cak. Ayo. Bisa Berarti- beli nok. Tembangan apa? Tembangan Indonesia sing ora keduman Go. Dede Sanum. Dari sana. Gambar mancing TV. Senggak ah. Bakatan tembangan sing ora keduman iku Heeh. lagune sing kaya kenen. Priwe je. 1 ditambah 1 Iya bener. sama dengan 2. Iya lah Kak Ere. 2 ditambah 2 Apa je? sama dengan 3. Iya. 2 ditambah 2 sama dengan 4 4. Kita sih ngomong kapira kan cak. telu siram manengan. Telu. Salah sirahku. Mang Jaya naik ke Mang Jaya. 1 ditambah 1 Bener. sama dengan 2. Lah Kak Ere aku. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lah Kak Ere maning. 4 ditambah 4 Bener. sama dengan 8. Iya lah Kak Ere maning. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Iya lah Kak Ere. Anak ere beli. Lah Kak Ere nih. Mutlak lah ka ere jare siraku ngaku pinter. Iya. Lah, berarti siraki durung pinter karena laka ere masih beli keduman. Kedok, Nun. karena mau Dede Sanum. Apa nang? Balonku. Ya nang balonku meletus balon ijo. Dor. Ya anak Ere. Ere. Jare Dede Sanum encang carmi kongkon dangdut Indonesia aja Ya bisa iya sih bisa beli cang. Lah, ya kecil. Wong kene kok pada durung weruh kita lagu ini. Sing lagu Kembang lobet. Sinden kun Mas Sinden. Lah halo. lagu Indonesia kan judulnya Sonia. Sonia. Jare Kang Bekel encang carmi lagu sing Indonesia. Ya iya jare bos boplem enggak. Bos goplang Bapak Tagol. Mama Tagol sedulur dewek. Ayo. Encang je carni je kon Iya. nembang Ya bisa dong. Indonesiaan Oke. enggak je. Cek Sewot bae. sira pasang-pasang. Kita mau nana sing sewot gede. Sing makan. Kalau lagu Indonesia ya nok ya. Sirane video songkolan. Di video jakon di video. Oh video. Ambisan dianjing akan ning kutub sirane aku. Utub utara. Ning HP Nih ka. YouTube. YouTube. Serog. Sing bener.
Anak mau mi bolu soalnya mah karo bos lo. Kita kejajal suara pekarane senyum hahaha hahaha Sakingan kuno sirik ning sirik. sirik Jadi pengen jadi penyanyi. hari cita-citanya. kamu yo mah hahaha be aja awang-awang dipingkem-pingkem kepentut pisan ga Buru beli ngakal-ngaklak nang apa? nang apa ku Ya sugikin akan minggu syariah kan pere. oke anak sepur baling tak cak ode kita kan siapa sih kuno ngangu iku nah kita negara penembang iku bocah jare bocah nom-nomane kongon lagu Indonesia Sok sire dijajal dikit mene dijajal. Sok. Sing bener. Sagian lah. dia pekarane perangkat perengut sajang ladeni kalau beli perangkat mani ah. bitar sini Jaga Dewi sore. iya sabar Jagian. iya tuh sabaran Dites dikit dites. Oke. Cocoknya sirah karo musik ide aku raksa. Sony so do do re mi kala 2000 Sony Sonia Wah, kurang dhuwur nadane. kita nek Kurang dhuwur. oke sok dites dikit mulane. Dites. Sonia Ayo coba. Op, kurang dhuwur nadane kurang. Sing bener sih anak sing bener. kurang dhuwur Sonia Op. Masih rendah bae kurang dhuwur sithik Nancak maning. maning berarti go. Nancak maning. Nancak. alah kita berangkat maning kok nadane sing dhuwur Cerdak memelas membantu sirah. ya kayaknya aja melu perangkat kita sing nembang Ya wes ayo. Sonia Sonia sok balik ya Son. Sonia. Ada Sonia sok balik Son. Mendisi Sonia aku. Lagi derep tah. lagi Derep je. yang Sonia magar derapatan gerabat kita menembang Ya sirah sih belum mau Sonia. iya lagu kita nembang Ayo nembang mau kah? Sony oke siap Nada cocoknya ki sing Oke, bener. siap. Cocoknya ki sing diakurakan karo musik. Kode sing kita bener. dingin ya Solikin. Solikin masih dagang martabak iya Sajang latih di mana maning? warna Jagian. marah dah budak Sonia. Sonia Mudun. Keder pemusiknya kilakan ada cocoknya sirah ki. Sonia. kok sih agak keturunan Ya anak ada yang masuk baik. Wah kedok. Jaka cocot cara pikir diuriku ya dikit. iya ada kita negara pan matu jine Sing ce. berak berang Ce nangki. Sing ce. hah Sonia Halo. hanyalah dirimu yang selalu Oh. Sirah nembang tak belentung. Iya. sini ada hai baik gal dina karo kita hai Nembang Boleh Sonia raiku jadi sih. belentung apa sirah mah. Maling-malingannya jagat lagi udan be. apa nah Tang tung. Sida lagu Jagger Eh, harapan sabar kabeh joget kabeh
Waduh, Mene dikit. Jeger. Jeger ku sing lagune. Odit mene dikit. Jeger. Rejek sing angker. Nah, Kuning jaluk ceger. Jeger. Iki ketelak ini. Lah. Iya ketelak buyut Jawa Wah, tuh lihat kita wah. nih kutung dumbang. Wah, Nah, dika beli melas temen Sony yang ngenteni. Wis ora sida saulian. wis ke karena berhubung jaga Dewi sore ya dok nyuwun agungnya pangapunten buyut Jawa ke sira Dwi Jawa. tanggung jawab Momi bolu. siap. Siap. Nah wis Wis gampang urusan. nyumponi lagune Mami Bolu minangka sedulur Satria Muda Kencana lagune buyut Jawa berhubung jaga Dewi sore ya dok ya nyuwun agungnya pangapunten bok pilih apa nok babeluk maning kita beluk wis. silane beluk kita bae Odit disalam-salam dikit ki. salam Kanggo Momi bolu, Mami Bolu. Mimi Jawa. Kanggo Sing Dewarjok. Heeh. Warung pojok Bos Lotek. Lotek Kanggo maning Mame Bagas. ya Ayai Bagas. Nah, Ibu terus? Bagas. Tuh. Kanggo Noksiska. Iya, Bos Noksiska. Bening, Sing ana ning Hongkong. aduh ya dok Terus kanggo Nok Yuli. kanggo Nah. Kang Bekel Kang Bakal. Dede Sanom Dede Sanum. majikan nom majikan tua Kanggo Bos Boplem. bos kepeng Nah, kanggo siapa maning Bapak Tagor. oh Kang Nah. Tagol buyut Jawa kok digulati Wis pongo mah dipratok brutu kabeh. kula kue enakan Nah. ku Tagol Kanggo bos Kang- gamblok nada. ki gamblok nada mah gamblok nada mah rombongan wag lembung Kanggo sing duwe anak tunggal. engko ya nok jegere bokatan bari dibuka ya sabar Mimine Joseph. ya Ayo nang lagune Buyut Jawa nang. buyut Jawa tes buyut Jawa lagune Jeger ana miminya kok ya masih ada oke siap ayo Kang buyut Jawa digulati kanggo ngormati Mami Bolu masih ana Mami Bolu masih ana Ya masih ana nih. ya wis alhamdulillah masih Ayo. Satria Muda Kencana kerja bareng Rafa Audio diabadikan oleh RR Production salah tak bener ayo Momi Bolu sing de lagu solo. Kangge Ayai Bagas. Noksis ka Bos Beling sing ana di Hongkong. Mimi Joseph. Kangge sing duwe anak tunggal. Nok Yuli. ayo joget nang joget kabeh joget bari pacar mimi nih Aduh ampun. Aduh ulung buyut.
kapan blila Asmaran Mama Tanggol durung dadi Bos tahu saya Ayo aduh ampun tulung buyut saja Ayo Kang Tanggol Bos Goplam Bos Goplam Bos Goplam Bos Goplam Bos Goplam Mami Bolu. Bos Goplam Bos Goplam Bang Esi Dewarjo. Bos Goplam Bos Goplam Bos Goplam Mami Bolu Bos Goplam asik Ayah mana majikan los Majikan bintang bekel Majikan bintang bekel los mana Majikannya tiga Asik. Majikan Majikan Siapa saya yang muda kencang Kang Bekel Majikan percaya Nang arece kumpulan baik yang kekasih tapi gandrung tapi lu yang durung rodongan bos lotek sing dewarjo Si Dua Warjo mame sama kana Mama Jawa nah Mami Bolu Soa ijo-ijo godong kembili Iwa keting dicampur lagi ambu jodoh ambu si beli yang durung Ngalami Alami apa nih cinta lan kasih sayangi Ayo aduh ampun tulung buyut jalan aku lanyekan doa kayak tungkem langit kelawan bumi Aso nyawang pacar sekian dari sawiji Asik ampun bulu buyut jalan Lagu terlapak lu alhamdulillah bapak Iya. keluar Mami Bolu Iya Wong lagu lawas senengnya lagu lawas bae Iya. mamine bolo mah warayako Dok nun Kin jaluk lagu siji maning iya Kak, coba ya nyenyam mene dingin lagune apa kan Jagger iya Jagger yang gak bisa kecil bisa Jagger. sih Rane lah oke lagu Jagger wis orang gak ya kecil Kang kanggo ngormati pemudi-pemudi sing ana ning kene bari dibuka tah bari dibuka ya bari dibuka tangkok siap soalnya pemuda-pemudi ini pengen joget lagune Jagger ya nyuwun agungnya pangapunten ya dok ya nganggo keluargane Bapak Ratin wis enak emang makenen bae Heeh, orang kan panggungannya masih akeh masih akeh sira sing jaluki duit iya enyemnya kon meneh nyam orang Suarane. kanggo seterus suki kini masih ana ya dok Masih ada orang. iya ya yo nyam Nyam. mene nganggo ngormati pemuda-pemudi sing ana ning kene njaluk Iya. lagu Jagger dituruti kabar Iya. kecumponan kabeh nah sebari saking bari dibuka ki dok Heeh. nah sedurunge kan nyuwun agungnya pangapunten Nggih, ya dok nggih, ya nggih, nggih. nganggo Bapak keluarga Ratim Bapak Ratim Bener. karo Kang Bekel Iya. Mama Ejipaki nyuwun agungnya pangapunten Nggih. Bok pilih Satria Muda Kencana sing esuk sampai sore wonten kesawonan kesalahan sing disengaja maupun beli disengaja Bener. nyuwun agungnya pangapunten ada tega kula manusia biasa luput ya tempatnya salah lan dosa salah dan dosa akeh salah ya ya dok kita ya manusia Heeh. mah Ki kita mah beli bisa ngupaya apa-apa cuman bisa ngupai balik donga bae Nah. muga-muga sing maukah sawer sing esuk sampai sore sing Satria Muda Kencana bener muga-muga dipun paringi akeh rezekine Amin. maning ya ya beli Ya, iya. diparingi gangsar pekayane Amin. nah sekian ki dok jakate berhubung Kian ya beli siapa senang cerita senang. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kacung tri asale waras yang jaluk waras. Amin. Asale sehat yang jaluk sehat. Amin. Waras bulu ya jati takang temule walia. Amin. Dibuka nang. Sece. Loro. Telu.
sing dibungkus mengkono ngono cah. Waras beli. Oh, waras. Ya wis alhamdulillah. Ditangnya kena lagune Jagger nganggo ngormati pemudi-pemudi sing ning kene. Kamberan pada joget. Awas senangan pada minggir bokatan nyonglot. Mana. Yo, Jagger. Solo. Sumo. Ayo, Cok. Bos tahu, Ayo. bos gopler, majikan, bapak adik. Nokiani. Asoy. Dandane keren abis, Sawer, Bu. gaya artis, luruwe gadis sing manis, Ayo. kayak selebriti. Nokiani. Tumpaknya mobil sedan, kayak artis kedian. Kupingnya Nokiani sayang, Nokiani maning. Dede Sano. Nokiani, Piring Dede Sano. Nokiani, Lancar kan lo? Nokiani, Ayo dong joget. Nokiani hancurkan aku. Solo. Aduh perikuan, gen nyawang sampai Cas. wajahnya ganteng lan gaul. Nokiani. Nokiani sayang, Nokiani sayang, Nokiani, Sama-sama ke. Nokiani, Nokiani. 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 Apaan keger, Nokiani. gede Nokiani. bisa. Nokiani. Panjang si Jagger jadi juluh. Sampun wong wadon blikungat nyawang sampean. Apa kita si Jagger jadi jagongan? Goyang maning jos. Asik. So. Andong pake mobil sejuk, bayang artis Jos. kupingnya tindik anting. Nokiani sayang. Sawer. Satria Muda Kencana, Kerja bat Rafa Audio. Rafa Audio Sound System, Iya, Wak. PR Multimedia. Bapak Ade, majikan, Bapak Tango, Bos Gopler, Dede Sanu. Ayo, ayo coba Bapak coba. Aduh perhitungan, nyawang sampean. Wajahnya ganteng lan Asoy. bisa. Yo, kita kerja bareng Rafa Audio. Satria Muda Kencana. Hey. Aman dan geger, aduh gede bisa. Kos. Ada si Jagger Dede Sano. Sampun wong wadon blikungat nyawang sampean. Dede Sano. Fantasi Dede Sano. Jagger Dede Sano. 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 Sano. Dede. Dede. Dede Sano. Dede Sano. Aisan. Matur kasuhun Dede Sano. Dede Sanu terima kasih. Andong pake mobil sejuk, bayang artis kedian. Kupingnya tindik anting, beli kehidupan. Tarik maning jo. Terima kasih Bapak Ade, terima kasih.
yang sebesar-besarnya.